Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP West Jaintia District haka arpunyo terik leber kala penlong ya kejingai rally hajawai bandawa na kasorkar jela ban penbet ya upur usam hapedeng ka Meghalaya bat Assam. Kani kejingai rally ka sedang na lat kiang nang ba college bat yai lingba ya ka lat that labo lum soyung New Hill Jawai rengkat kejing perta bandawa na kasorkar ban penbet no mardor ya upur usam. Hakini kejingai rally laya syembenta da kispa angut kidkot ka FKJGP kumjuk kidkot ka KSU JSU senjuk wahe shnong ri Jaintia ki noya lambat nong shong shnong kathan kaput ki balawan ban kershan ya kini ka rally. Hadin kejingai rally lapan kut ya ke program hayau musyang ha ke bala penlong ru ya kejingai lang pat ba ban ya keren halor ke jingdon kam ban penbet no ya uput usam ha ki benta kaput ki badang don jingya kaja bat badang sa teng ke jing penbet. U Presiden barang ba ka FKJGP uba Dundee C Kongsin ulaong kejela kalayai san pusau teli kisnem Henry haduk menta mene ki parado parasnam ki dangling a hakathan kaput. Ka sorkar Assam hakithan kaput ka ai ya ka free registration ya ki jaka katba ka sorkar Meghalaya ka shong klikti bat shong suk shong san bat haba ki nong shong shong kathan kaput ki wan shaki district baper ban register ya ki jaka Henry ki officer bat nong tre Kim Judon haki office la ong shushu uba Dundee. Shua kani u Presiden ka FKJGP Jaintia Hills District Matius Deliteb ulat herting ekinong mi khmat ki bom don por ban wanra ka roy ka para kathan kaput. Ula keno ru ba kinong mi khmat ki bamenta kim don por ban perkhat iki jing ki pai kathan kaput Henry ki perkhat bet tangkum no ban penyar ya ka business nang ban yo nong. Hakani ka singila yo ru ka jingkren na kinong yalam jong ki seng bhalang baper bat na ki katto ka ningut kinong shong kathan kaput na lor ki we. Larli ngane lianga kau Presiden ng Jaintia Hilson kerpat ipi perlok perjor manla larli le mau iwan ni auri aura mau khot mau hi chimkan mau le ni lai de akor burom pinjau de dak isna sarkar to hadok ni si janan dio video to uput uang uput uang biang ukura eba igine to pengman garali yang ini si lemen tayo kun snaz long skor yung sarkar yo pembait na wot yung uput usam nang yo man ginom chong i man gi u chong sok chong san le ba ka kuman ini dio hiyo ki kon ki pardo basnam i mo borra kat no chem stomi i gu chong hame ni dang soki ki pli ka du jingjar guncha ki pli gu chong har borra ni sport am gi jimbutut mapok borra ko Assam ibat bigdiwan ki state tatel. Asam harikat ikan pedroy ka keturkur. Kapa ini sokar Meghalaya pat yang ke sokar MDA Waju Lepoy. Macam yang dikardo rekam, apa yang diberikan kedua tentang saham. Betul sedang, betul sedang, betul sedang.
Kadang-kadang turun sarkar Bengkali turun. Kapa pihak sarkar Bengkali apat wat yang kapita sarkar ru i kubak di betul. Bersusun kita bayang nama dari kau tiplan ginong itai chong pi puri blan Mersim Siplang Wapa perton kulit tang bantuet bagem yang kiperdo persnam katpa yang kibinder pat kimnut watang ban saham Sang pusat li kisem ngilaya kum gejala hadu menta mene kejenge kabaki podo persna bijangi kidang linga kidang pisa hak sai kaput bat jano an keno sang pusat li kisem ngilaya bat sang pusat li kisem la sanjari daki domi mat kejongi iru te ketika kamram kejongi ke menta ya kaba ngidi ban sim kia bakut jumut bakai ka patang bagi ai ya kai kan kejilong kejilman je patang ke ban saman ke bagi ai kum kejat nrio hatu hangi menta ki porlo prasna bijongi ki khun samla ki lokme ki longpa khamtam ki bachong apo kai kaput pikul oi mo ban ai dakani kejilong jilman ya ki khun ya ki patang ke ban sawan Pikulah mana ya kejo, kejing bangsungan, kejing saya mensim, ya kepatai ke bangsawan, kami ke kamran kejangi ke pemerintah, berpikir no ya kini. Hari kepor, nakalian ke keseng, ngiawer, ya keporo persna kejangi, jangan ini rilong pasti berjaya dia. Lara keporo persna kejangi, kita apa kita kaput, kekhidmat kepada apa nambah shalom, kan pentara. Ya ke Shillong Ipura kowe Tene kapor Nakalian kawasan ni ya da kalenti Kapajay-jay Banyak kendo ya ke para personal jangi Bagi kundak cenderang Jom keberi nyok berat kajangi Mapin alam kakti kaman Kakti kadian Hakawai kakti Kajan menerima kesadaran kami pi Ki para personal kami sopok Thang kapur kesadaran kami pi Tegipin Tingna Ba kalau jadi kepatang baginai, kedai kepatang kebersihan, omdai kepatang keba terha, omdai kepatang kebesmi, kumbakalong hadi po kumenta. Kesarkar Asam, habok ibordar, habok kalit cikinong siyang jampi, kaay kataka free registration, baka pa imajasri pagilit habok ibordar, berregister ay yakijaka, kapa kesarkar dani kalit komdo, kasong klikti, kamle ARM. Hari habaki pada persna bijangi dagi wan syakin nomba syakin district of health ban register ngamji bagindang kita kinong tray ki omsa jog state government kajangi ki bandan kata kikuan mensin banyaran nam yaki pada persna bijangi ban register ki jika kajangi hak snong hak thai kapot dena kalian jog seng ipa agak keruo sa sarkar ba wanam le kam ka sho wanam casting show yakni kejing kabak paro persna kejing di kendo tum kajan reo ngilong kawai nginyar di kawai kenapa nginyo mentek yu so kejing job menginyo ya kata kejing sok bakalan pai cek paro persna kejing kibithol badan sepok thai kapu na kapor
Kisiti ladap kami apa sekretariat kisah balang bapher ngalet je kendo ke sarkar na kapor ban ai jin tho ye jin kam ban perkelain ye kita police station ban perkelain ye police outpost dan apa ki time border ke jongi hirai ngi bab sarkar ke simsting ye kali bak kamu skosi bagi habang ipek ye international border ye kawan Sherman ye ke CCIB ada grand mana dekat hajar ekar di pondok persenam jadi ke doe ke jaga jadi hakitan international border bak bos ngosi kalau ye ke jaga rep ke jong kiru lakian apa deng ngalengok balai ke surga kamsin ke jadi kali ni sudoe ye ke lintha ye ke pentha jadi pondok persenam ke jongi hamdo di pondok persenam jongi kuno po thai kaput kimdan hok panem kimdan hok menteri dan kita ban reng hari ba na kaliang joko sarkar ba kita kinong sensya joko sarkar kisong klikti ba kisong suk song singai apa sekretariat telada maki kimsim ka jing kli kadi ka kamera mo kajongi kum kipat joko puri nyotrap ban sim dia ka jing kli ban dawa joko sarkar ba kadi ban le mardo ba omde ban pelensu ya kali kijing ka bagi pondok personal kajongi kendo nganong epi kejingalum kejongi hak district bapher bakadi kadi kesin ke balai pitap kadi nak kadau jaga kadau ngedi tu epi kadau tu mensiam balai lui kibadu apa lampi kibadu apa mokro ka perlong lagi banmi nama kasnam kejongi balai lui ka ot hadu mentah mane hapdeng jogi nongelam jogi sang balang bapher dena tak kadau hang ni yen sam bagi pan yang dikasih, buat apa yang jauh ni uslap, kereta aru uslap ulang uslap yang jingga tu, uslap yang jingga yang itu kejalan real. Dengan eksem, banding kali kejalan lang perlu ni apakah belum jadi dia, kerana kekubuan sarkar, bas kesenam je kembali lui, kebelayap, apa lampi, apa mokro, hadu mentah mana, kerana ut. Hadi kumpi khot jaga jagan rio iman hakinang mi khot kami kala kelet hele dalale hiru hadi khot jaga jagan rio minum klet dalale hiru bakani ka phono anang epi banang ni sakmat tum kajan rio minyeng kali kawai balana jam kado ka basnosi ya ki pono persnam ke jongi ki bri ke cholo pos sekretariat ki ban sim ya ki kali kade ka kuor ka bagi kawan pa ni ka por Fasisin ngai kumle ya balo ki parlo persnam thamtam ki long kami ki ba amin sim nagi ki ba wan lang nagi jaga bapher na po mukro na po lapngap ba kum ta ter ba thamtam igri romba ki ba idan kat lang manwan pincarhem man pinsno ya jenge ka ba ki kidan dengan election bagi parlo persnam jangan ke west jaya district kini ke meeting ngatrai kamlong kata ke jingalang ke balong lenoi hari ke jingalang kapan sothi hamana kilonging yekai ke jinge ke bagi pada personal jadi jangan ke than dia kendo tham habuk thai thapo hari ke por sakisi ngai khuble kelum ngai boro bat lalagi dan kambiang ya phi ye ke jing kesan ke jopi bapin ayang ke jing kesan ke ti kaman ke ti kadiang hele ke bani madan taai bak sipai jaga FPSP sipai jaga batat rio tinggi badan hidup kita ni fiber hari sipai jaga jaga rio sipai ke sai balang tinggi badan hele ke bagi don kam bapin ayang tak jing kesan bagi jing tuai lagi long ni long sam ke jopi Semua ya kini kesan FKJJP kuala him ya kini ke peace of rally deminta yang i kita senang dua yang sebuah dari kan publik sebuah deminta yang pi publik sebuah le deminta di contoh gun dep kelam di nyonga publik sebuah di curur yang pi mesin pi kan ju contoh bodar ha sekiat tiam bun gitu ya ka bodar mempo dei buto war to por rebi woro kiwi ta da rebi hande sri gila pengat gudang sa i garap karen dei ni por wa ile wo 12 rabi wa yo repsu repsan
กระทาวมันหันได้ไทยก็ยังมาสามก็ยังอีกระทาวพูดเรื่องตัวชนะกระทาวมันเทียนอีเรบิสุเรบสันมันนักการเตะสิมันอีเล่วันปนาวรีอีปอร์เรบิให้ปอร์อักบายแต่กระปัดอีกบ่กระปัดอีกบ่ดิสตริกปอร์มันสเตมันกิวีดาวเฮียรีอุเรบิกระปัดอีกบ่ดิสตริกอุปนิยมอีว่าอันกัน Memang kelam pun ngerti nurele, yuk kelam hadinya ada kelam hido yuk sangat suka. Kublai cibun, kublai cihajamu, kublai piwa. Kamu wehet nong yang macam mukro, wadah makhab, katai kabodar isu, wadah jumat ina kapor sekapor. AP kam kimin pat, iwai dah jumat i, kena ada cem di wakate, hagajing banbeng, hagajing lebeng, yang kadang sarkar asam, ya put sam yang i. Kawai, daju ri, daju sumari, dan nyawpau, dan berupau lagi Islam. Gom du cap pendik, mana pun ini Islam di wadangwan. Yo itu kadang le don bor kadang sarkar yang kadang asam. Wah kadang yo ko sarkar yang iwan bertelok. Nite dau kadang tur ko sopun usap yang i. Wakate ibru yang i pocnong, kabun kiwanam kiwut. Heji beto yang tinda ko siap. Pada bulle dua ucap pendik dan ucap pensi ya kahali hatur kuai dan juri yang ni dekajak kuat kena dia berdiam empat bak IWM sodom sopun yang keniga kau kuat dia langi di bentau up senyawi yang dijinge yang ikam kesit hiwarok kawi kaptam yau pun usam sodom yang keniga bodar yang kena pilih yang ngaka bercino mugro kau dapat up senyawi nutu wastan yang dah asan wajnong yang wajnong lapangap da ongwi ir saktai badadu ile urat uriang kini ga yom giwada dep yau kubayo ko le deman ku cha pendik lam lai i teli yang tu kepor kubala rang cha du wa tu kepor ya sia komen balai dem langu ya tiu i kam kini teli lang ha tu kepor manu kubala manu khoro le i pelum pelang wo wan rai tha yugisem Kaya ikan macam mukro, kerpat orang yang pencia jadi to yang meni kepor, jadi to yang meni keboda. Ikan mukro, jadi sekian to yang kelam ini yang meni keboda. Kamu mukro mencua, kamu muhapo keboda isu. Entah uman kalian kata mukro, man dispute ya. Kaman kau macam mukro kepada timit, ngadu usnem kepada yostiti. Kaman kau mukro yo timit ke sorka ya ka. Memuman kau kata kecenong kau wadang hap atau pun usam wadang hap benda. Kata tu kejinggeli, kau wan ikam kino yalam, bat kino yalam cenong, bat kino kaya cenong kiuman, hakat cenong bukro, man gigi jinca lebeng, man gigi jinca citom, haji itu wagani kaput usam bat kehendak kau siap. Kamu orang tu kau bukro, man kau mencua kahali, kahator kebetarong itu kau he, kamu tipis kini dia. Baca YouTube channel, nakapor cakapor, julai dawai, julai TV, berjubu yang kemerendam, cakap district council, baca kasil level, dapat up senyawi hingga yang ada kecenong yang ini kepada cakap ni, yang toput usam. Kamu TV to kabukro, mangga kebetar kepada long tua mencua, wada lagi payment pamen, wada yo lagi kapatah hali, naman kau kendau kepada netre. Tujuan lihat yang register dan resik council. Wakat ni desak ni ko. Bat sarkar asam. Dawan ko, daong ko ikam ka senong mukro. Ongko yang ahli yang pi. Ida kate mukni tangwa yang hendau ko siap. Daman ko yang i. Kate ko kadin pengelmo yang ikam ka senong mukro. Ko ahli do yoi. Bat yoi lagi ikut kislah giubian. Pada register nang dika autonomous council. Yang ke best jeng dia, pada jipong le, teman kau le, kau timit, apa kasih piong ni, kat ni teman kau bocah keluk, hak sarkar yang ke asam, PID UI dan nami cagi office di department yang kasih pat ke distrik, hadu kat ni le kasih men, wang puyo i, wakat hino, dan le, kamno kau di kecenong yang i kawa, man bocah tak hadu kat te, kau dang ye mo pendek, dan le penbat no. Yang ada kecenong yang ini, limpah apa tu, siapa mau atau kecenong yang ini mencua, memang kata ke dispute, memang kata ke bodar, kau hap punya kelam, mat kisni kau wakat ni, daman kau kecenong kau ada hap,
wadatur satu pun usam muyong ya sakumen sipun yang kani kesing ka FKJDP ka wada teman yang kani ka gerli negesi di mentau penbat no yo put yusam ngau angau em kajing kermen ye negesi uman do kajing kermen bat teman kajing jok uman gale kajing kermen kajing teli ye kam ki prado prasam nang yo lat pitiki kon kriat dok iu cha bambing hagi witawan ki jaj bro lari yadrungin man ki witli kisin kesni naman ki bro binatong ya kita ki witawan ki jaj bro karena kam teh iman ki bro ki wada bengkrek yuan ki wagi teli nang yo wan rai ya kita kohok kesep yo i kam jaj bro yo i nang wa kani kesit yo i le uman ko bacang sup chong san haga kamai kaji dia ngakam hacnong persnya di tedan di jing yang hacnong mukro bat kelapa ngam tu persnya wa ti yelo tio gini gerang ba kurang ya kelam jeng perkat seni yang digakam nang wa man ko kam ko lai ba uman la gakam ko ujok haji ketok ndai kesmi nang wa ka sarkar yu smat ko pendep dan yo penbat ya du put usam nang wa ibrong i yuman ki ko chonsuk bat yu kuresuk yu yo le ko mai kaji menstek man ko wei chakmat penman bai kam chnong lapanga boro gawi wo mati jinge cipun nado snam arjar pawi na yo iki jinge wi kam chnong mati nagada wi jina surok kayong sarkar asam na turpor na pur usam walai kat kam gepot chnong komaya kayong andre yo ida gadaw wi kam state ne wo memi yo pur usam wo paka kani ke sarkar asam bat ke KAC kan sindur porgo kecina tur porgo ini surok wat perli kecing percaya ni kan senong androyo iki memburongi yang ni sarkar komaya keyong kani man lo kecing cakta yai kam senong wa citen ni pentor keyong uni surok layu lamba kecing layu yang surok tak kai kam senong dari jinca pendik yang kita giwi tawan kipara karbi lene pendiki ya kamai kaji pendiki hagiliang go fer hausna marjar phole nagaliang yang ikam kecnong da percang melalui to iki skim sarkar hapo kecing pelayan ke basin development da percang thungi gidai ne benta opene pensa kemariang andre giye go cia nagada go imami yo por sam mo paka ke sarkar asam hapo kecing elam ke KAC Karbiang long autonomous council dawan penjot jurbor dawan put jurbor ya kita gideng dui kam chnong thung ni halung pentor kani man lo wi na kajing chakta yai kam chnong ne daw am yo to pur sam uwo paka kani man lo series ko khanai pi na liang kam chnong ko i chakta i re bun na priyong pi gwa meni bola sa de yo pi lang ba ki YouTube channel lane man ga chnong yang iman go wa hit hadu kata hadu do poy chudo national news hausna marjar pausan nang chudep hani snam mo de kecing ta ko jur ba yi kam chnong wotowa ten snya kam do jingkerman kam chnong wa de kecing yo te pot usam o tikina de yo bi chuki khubor wa chnong yang iman go wa chakta ke kamrep hausna marjar pausan kecnong yang kinong rep yang kiwaman kuwa imja de rep keryang kuang man go main source of livelihood ya kinong chong kiwamaya yang andrei hawa da perdi kam kinong rep emi yang kita pata emi yang kita gilan holding kiwa tikna go pentikna da kejahat lane ke jante hil autonomous district council andrei yoi wa da kejing bom cingkia em yo to podusam utikna dang chakta kini ginong rep wa gachnong ngomea kayong nagata kadaw penman gai gaman sen mo snyasi kado kata manila tenteng gijing do jing kerman andre blai mem elat mem yi gam gachnong dayo biang pulung pelang yo tu kuba yong tusna marjar pausan andre ngawakan ngakatang yin kelamo ini kecnong yang idang cakta go hado kat ketegi kentale neba wagi nongrep yang i hado kat ni dan wagi wa dan cagi kita gi pulit asam wam puca gi tang ni le
Nebak kapor i to kapor repor yang katu. Andrei kita gi pulit asam kita gi perlok karbi pembuca gi kam ke cenong lali rep. Nagaliang yung i kami nong elam cenong dalali ot lali nami cagi disi council lagi por segi por. Andrei yo hadu kata benai boleh to kapor repor yang umpaman go soiso. Kani man go kecing cak kita ya i kam ke cenong go maya wa i memi ya kita kecing cong cengai kecing cong suk dalam memi lah ya kita kejing cong cengan ni kadau ya to pot usam uwa paka nagata kadau gani man highlight ya i nagalang ai kam cenong wagini to kejinga ge i chami to nagalang yung cenong represent ni wala lang yung kasuri yung patba yung galapangap banjur kayo government of Meghalaya wasnya bago penbait no yung pot usam uwa tikna kenang wa yung ye pencong san ya i gibru ya i cenong kiwasa habardar oper bagi bitawan ki para state Ngadai bakmen bersiang Ngadai sekretari jong CCIB kamut Coordination Committee of International Border kabadai committee lane kaseng kabayele banpenne pensa banpanyada yang kendau siap bagi bahang try jangi kum kikur nyotre habadan lang baro ki try jaka ki daloi rumba sinong ki baiba jok ke time border kumju ki lai tali ki mau bersiu jok baja benriu kasem FKGGP ka KSU batia SNYF ki baidan lang bangi nadu basang kade jele mentang la ar posan snem nadu kisnem ajar we ajar ar bani sang baniaki nakabenta ban penne pensa ya ka hok long try jongi ban penne pensa ya ka kendau ka siap bakan yai syakari long way Henry nagaliak ka sarkar kasus ngat man kaktar ripat ka sarkar tipan la ban penbay yanu pudusam te kalong kaya kebasusi yang ikut diteraja ka Chagitan border apa dengan Bangladesh bat ka Meghalaya mentang nalor bang sarkar kamla ban penbay yanu pudusam bat bersaki kane kadang ka agreement apa dengan sarkar India bat sarkar Bangladesh kabaki khot ka Indo Bangladesh border agreement kabaya kita yate haus nang pakindai spa nyo kusan ban penbay shwa yo pudusam apa dengan ka India bat ka Bangladesh hagi time Meghalaya nomor balik nanangilek security time Bangladesh security time border ngingai bagian sibon teli kilangkha kibaki breu kiret kireng nadu kipor baka pertek dang long kawe kempadan kata ka Bangladesh kempadan kata ka India ka Meghalaya lene ka ini sakaba borok kawe kadang borok kari kadang dai kawe nadu kipor jong sim sutra sim Jayapur te harin kata ini lengkha borok kidai kibalayo kata nag district council takaba susi kalong kane nakaliang ka district council ro umdan ba perkhat banda kaliang jong kasel umdan lo perkhat bentayo no purusam kisi syarat kasurok hakaba kajindu jami kang nahini ki legharo kampoy daki hajar akar kang nama baka sarkar kamla dan pendek yo no purusam kajindu kan long daki hajar akar bentang lo kane ka sarkar ka tmo ban care sa fencing hoy ni kum kasi CIB ni kum ki nong India kum kino Meghalaya ni persya fencing kan mau ha dado bengi ki kata kade kan ring bengi ni persya fencing Henry ka tikwa jingi kalong sgo ba penbay suai no purusam bat ndak le penbay no purusam le fencing how zero line nang bagi kata kiputa jongi kinamdo naman minta ladang sarkar kumba kayaban nakapor sa kapor kaong bandai atau fencing how sispa sanpo yan dari sispa la punyong mintar no pila kamot kejingdo kalong dak 2000 akar perkhat pa ba
ni kum kipai ba ke India ha ka pen border in bam da e perkan in bam da e haot sibun kipai ba lagi buat kibor pinagi ha social media kibun bang tho la project hana bani kum kitrai jaka chati kisah ki thai joko border ni percaya kalau fencing namar kade national integrity hoy kade national security rai ka gawe ko pangong ka khamla ka national security na ka national integrity ni percaya ka fencing tang gawe ko pangakwa balay ka sarkar kamla pan pinbe yono purusam pabang yaitu kan ni cakap lada penbaik lada ka sarkar lada ka don gadi pelang hapre gasi konsen bakastet ya kita keila bande rai kamdan kamon setia baka sarkar kan laban kan le ya kata ya kalau kayak pasusi namar ni ku raja ka mindo bat ambe kan mangi raja ka rai ku gada imreu mindo ya kita jaka sa Bangladesh dakis ho haja aka bitu hak kumno haba menta tang siput ka jakaro min haba ni le ma rai menta mindo lada sarkar kan kere ka fencing hak sispa san phoya mindo dagi ho haja aka berkebasusi kalau kami haba sarkar kawan kamu kan kere tak fencing kapal juga kaweru kami tim ke sarkar kawan ban khot yang ini kita raja kaban khot yang kata kabagi khot ke public hari bagi personal persap yang ada di undang kebasusi susu ba wat kinomik mat demi kaki time border lalu kasih hari jantia undang nomik mat di bawah ban ya tendrong lem ya kata ka jike jongi ihap ban yai hala ka jong lantir kat ka kini gilai tendi ki mau bersiu ka jai bentrio ki ba yai yang skem halor ka hok jong ni kum pe ba perlo pai ki khunu nyo tre snow thu ba pi ki badan ha dem jong ka state hot yisuk ni san dan e hre perkhat lem yangi ki badan syati sepo boda lada ka sarkar ka ker hang sispa san pho min bam da e hai min rep min riang hatang ni bakla pan percaya kan ni hatang ni bakla bagi orang sarkar semua hak pembe suayo pun sam haba ka agreement hak dak India bar ka Bangladesh kadang kamde bakamdan de kadang ka sarkar Bangladesh ka kubur bakadang ka agreement pan ya pembe suayo ka pun sam balai sarkar ni ke snapja where is the government? What have you done in the last 79 years? Why don't you respect the agreement between the India and Bangladesh? Kinomik mat jongi banchu ong kisupe kaya kajung jongi pa ba but kalong ko susi baki don kattu kan ne kinomik mat kintip hana GIU hagitan border kaya kajung jong pa ba dengan kalian jonga kum o suntur jong CCIB kum suntur jong kipai ba ki badan syati hagitan border nakar pat ya ka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya bat kinomik mat badan burong jongi sroha simnya kan ka kabung simnya ni kala penpembei yo purusam yau ba dang dan hati khabik khawai mata bat penpembio ya gini jaka kiputa ki jongi penpembio kita jaka kita kadisi konsir lade ai pata balai sudu yaki balai sudu kita jaka kiputa ki jongi lara pilai mentang mensuah suatu sem araja khamyo ngaprai pun napi pilai jelek sedauki mensuah kawa umuat podauki sistem kawa umuat kadai ke jong ke India bat sistem kawa umuat kadai ke jong ke Bangladesh handrai menta dari usem araja khamyo upot umau pot hak ke India ke Bangladesh kilasi baik syah kalian jong ke India bat menta baru kawa umuat kelasa syah Bangladesh atau kadai kecil le bi jongi kadai kecil le bakal jong ki trai ka bangi dawai ka hak हम tahta kan ka irresponsibility jong ka sarkar ladang sarkar kadang responsibility kadai kan tip ya ka jakala jong kan men ko ay yu pi pension hapos ka tria pensiona di sim lai project pensiona bisa lai project habat tang purusan pimla ban pembe yo purusan jong Meghalaya Bangladesh ka Meghalaya Assam pimla ban pembe yo ka purusan jong Meghalaya ka
Bangladesh pilih ayu pos sekretariat. Kan mentor ayu yang ni bangin khot yang kata ka state bangin yo ka state dong ni kabapakah bangin dan tahu putusan bapakah. Kan mentor ayu yang ni ban snow he bangi dom hakas bangi sok bangi sina sarkar nakapor siya kapor. Haba tahu putusan ngimtit ngimla ban le ngimju poy siya kita kejaka. Balai bihun banyo i ya kipaiba kiti magajing jenja. Pikaman yang dia nama berpiyok katulok pababiang piyok kali piyok fasilitas pababiang Henry ini kung traja ka bagi paiba kami magajing jenjar piperkat tang kapor election hakapor election piwan ba pikular jid ini jid nga ngan le nakabentaw puno samjong pi ngan le nakabentaw puno samjong pi ngan le ban penne pun saya ya ka kendaw ka siap ka beri jong hiu trap mereka sudah election la siap ya lengai mdan ba puse kan mento ayu yang ini ban susarong bangisang ka suki kung ginoy alam habang imla ban yalam ban solve ya ka problem to paiba dengan kerpan ya ka sarkar bagi ginong pat baro snowha one ban solve the problem kapor kadang dam wati yang ni kum peba bansa haji junjar kumni but what I bangin yak jingit na benta ini kam kiba pimla ban pendek katung responsibility ke jompi kalau kayak basusi nama apa ni yang halang ring om bagi percaya ke sarkar om bagi percaya ke om bagi le ya kanu no jing bakla Henry yang nakabenta ka hok ban yang nakabenta ban penne persa ya ukur sampai ke jaka puta jong ni namar ni inja bat ni kwa bagi put bagi jaka jong ni tinne kumbagi julo kumbala ai da kim long suwa ban suwa jong ni pai ba so thu ba bat suwa ban don kono jikut tho hana ba di persa na benta ka fencing kalau babakla ni khla persa ka fencing Henry ni kwa ba ka sarkar kal pembe suwayo putusam nang ba kijaka jongi kinumdo berkat dagi tho hajar akar kajaka kan yai sa Bangladesh hato pitpidang na kum dikun nyotre pitpidang na film pidang te nang takadaw nakarpan ka sarkar le ya kan ni kapapide bande niwan hang ni ban semua persangap happy bana TV balamba ka social media ka sarkar kan semua persangap ya kan ni hoy menta punya i wakin do kidon ban nakalya ka sarkar kan ong kindon sibon sinadon katukan ni kibaladem ai ya ka jajo ki bakan ke ka sarkar kata kadai ba siya kanang dali kata Henry balay ka sarkar kahap ban peni dakibut syukur dakibut ban pembik jadi paiba pada ka bor pisah hakajaka ban pembik yo putusan ban bari ba kajay penriu kile kumno yuan pembik yo paiba yuan sop hamal lagi trajaka hamal lagi triuyin yuan ban kren sop yaki bat yuan terwada ka pisah paiba beli kinongondong sagi kinongondong tiba duk barang ni tiba duk tiba mdom kata ka jumbo ti pakha ka biang kingop ndai tuan bu na kapla pisa khama jongki sro bhawan le ke dibut senti jongpi namar ni ko kaja benriu lemba orkat lambat kini lai tadi mau persil jong kaja benriu minnam sange bandawai ka hok minum sange bandawai ka hok bat minya yang le tat hadu bangin yo ya ka hok ka jongi Ibabun kipat keberi hunyo trek kipat siau tu yo purusam wat kilong yalam jongiru kipat siau tu yo purusam baik anggota haka NI News kabar la pelai pai ba haka khasau tere ku brai Oktober NI News kabar pelai ka khasau tere ku brai Oktober keheading ko ang Dakulas Chief Minister habra katung anong kali yung Chief Minister badong burom jungi ka kali hato ka sulong mukuro ka hapo po may kaliyan niya sa u Chief Minister jungi u ay si bumba di daw ban
kren ya kata ke jingkeli ke don kam ban kren ke bacai ba ke snong mukro ka don ka po ke jom betul lami gaya haka wena ke program juga chief minister connect ke balong chepe support boy district chief minister yang jala Meghalaya jumi ula kren chai block 1 and block 2 has been given to Karbi Anwar Assam ngai ke bun pedeng jumi lios ngau ye dengan ngakran ke bacai ba andon man no manoru ba aye ke block 1 block 2 support Karbi Anwar Assam. No one is given block 1 and block 2 to Karbi Anwar Assam. The Dance Assam government forcefully taken and demarcated our point of land without any knowledge and concerns of our Kasiplar people's residents of block 1 and block 2. This is my clear point and my clear answer. Paradox number 1. Kalau siya ko setiap pengguna kata-kata ban peg ban snap ban mani ke jinga jom pro snam jumi ki ba shong bisa sing shong kaput ni ba shong sepenen ni im sau ni po pai ni im song im sai hindrai pro snam jumi pat bedon sing kan border kalau si sha ka bi sang sot hausna ma raja si peu samut ki mesin ba border gredu na ai ki jing im se tej po lampi hak arwar tarik jong bra November ajar arwar samut ki mesin ba border gredu ai hak song mukro nak da baju bondong purusam bat kilang dong si pun pa kijing dia ki pas kyosi ki bang nimla ban nyau ban tahan ni ye kijing dia ki ba dia ki pada persnam demi ki badong nak song kaput on tam ki song kaput kham tam e ki song si pna demi ki badong shate si ki jakar berkam jubor ka Asam la ni kren ya ka kaput kadai bet ngakran tang benta jong ka West Sentia lari kren ki slo kaput kandai bek tang tere pomo geram ter khanduli lumlakhiat lapanga mukro saba apoi stage po siar mulber kuta ter Kredang don pun pa pero persnam tu ki mari ki jinge keberan stage po block 1 bat block 2 kebangi tipai ba pero dekat ka benda kebang ngi deban yale ngi deban kren kalau mau ontang berbendeyo purusan hindre ban di transfer ban penpaino ya kijaka diputai jongi kiba ngide banyo kumba julong dadu hendai thai kulong kuma te kumge bano persna nyire ban yen trili ban ngide ban sim bakane kadai kawai na ki mati jurat modon kame ha karibat kajai berdeu jongi habangi pitja kaputa haswaba ngin tegin snai gi tegin snai mi lada ki ingisam lada ki nogel gi tegin sna niko ngin petikna ya upurusam ngin apply suai dan holding certificate bangin bu sua ya ki maupun ibabian hadin tentangin sa snai gi nogel gi tegin snai mi te hakale rukom kejela jongiru haba nyingi ele ban rai kita roy kapar haba nyele ban rai kita jongsai haba kejela ke jumi ni deswa berpetikna yo purusam kalau sisya ke bas yosi namar ba ku bagi jutip nakren tang sepang di bertajung dari jeng menta lari ipe kakum ki bor merin pre-independence kimajen dia kalau ko wen di ma kebarim tampat kebah hetam hagini di bertajung gerung jetia kimajen dia kadai ko wen kebarim tam ladang ampakla wadah ko diam ju Hindu ka Mahabharata ro ka katel jetia ka pau hanto la thoba utau kursim Arjun ulek kiu ki bertajung gerung jetia banwat yo kursi yo kuna ju bobrara ke kursim dari pepat kakum di kapota thoy ka dengan kot Mahabharata la thoy ka nadu kata thak century kabun nadu kata thak century ru himaje dia ladon hendai nganga kuaban translate ma om Sherman kapor kamcha ngan keren murmut tangi di mat kaban ni kabar seutu hendai kumlang idu noy ka dengan cakap kaputa tang hadin khat lai benai bakari tisun char jong kari India kalau wan ha kabor haka apel do tore kubna Germany khat kendai spasal peu wot ka sarkar Assam habo ka tinggalam jo Bisnuram Mehi haka kabor kala chnaya kata ka boundary commission pan habo aja kata ka boundary commission na ka bantaban thau ya kita district council
hat yaki jangan riu ki bilang po jelasan lemba jong kani ke boundary commission laklat jubor lakria jubor yaki benta jong ke blowan berplaktu napo jong ka juwai service retribution ke badai bandon hapo jong ke united kasijan hills hanga kapor haba lathau yaki district council la penhak jubor ma ini sepo united ke charmi hills kumba na om bende klaim ke jinti klaim ke jiskau tu jong ke pli ki pai nong song jongi berang ka kapor yang ini rekam lale tang na lorme klaim kata ke jinglek sombe kata ke jinglek pe dak batikna lada ha kalian di Jakarta puta nada kalian di dosok chinong lele nada kalian kita di jitho jinta kali sarkar asam kele ada kabor ka kapor pinban ka longo siba don na pren ginong yalam jungi giba ong ba la de ai sasa ong don ba ai mandong ong don ba ai ka kri hile kabor ha ka kapor haka kapor om dedo ikino iglo suwa man suwa gini haka kapor manolong tau payo seksilu barang itu manolong payo seksilu barang itu idi today unong yalam ubare ga jai kendriu jongi ubat hawi kata seksilu kupang itu baro bare ba joy reverend JJM ni kolsra penban haba ma uila hawi kata ga seksilu naga putaban ya dai ga kendriu yulung jongi penban di jaka puta jongi ga sakri sposa umna menong ayai ulai syak sempat hau deng sempat lejong hak kapor mitip ba ibajo ide wedding nisar jong ba jalasam umna menong ayai namar balai ba ladaw ye kene la bandu no kata suki nisar hak kapor ngakan mau kumno de dalam jini du ipon nai taru ke top peleng yangi kipai isi benar ke basong besa kaki jaka kapor ngakan mau haka arterik ubnai Desember hajar I doktor di lepang ke sini saja menjelang kali agak berkepor ilek hiar hajrong sasniang hasakui kumnai kular ini I omba lek pai no jadi sinong tau jompi oi penbek no kloi kebala yang purusa banda lek pai na ne na kali kasa ari puji jompi ni ayapi library upan hendriu berni ukau man lai wei nong sok sinong bacik pini umpriang nak riu berni bo chimni sar bular tang riu ci engru nyim yo nak lai berni khau bo chimni sar bular tang lai keli kita ki phang ru nyim yo nak si tin kita ko phniang bo bular tang si jaw ru nyim yo ngele phai ka lagi jong chnong anda boy sale lagi jong chnong ki kai khlau karbi ki beliap ki kai khlau karbi ki le kai jot ki kai khlau karbi ki le palang pergi merak ki pai jong chnong jongga labang pulut Hagis nam arjar saw, arjar san, arjar riu ter, hadu arjar riu hatra. Kan kita di tiba ilo sing sinong dini kima. Ngakan maho benai mi. Jogos nam arjar san. Bar rok tiba ilo sinong jogos sinong muriat di salai pe jog kai kau barbi. Kawe ka lokbi ka bang ken ma ko te ken mo la. Kane ka salai pe jog hadu kan yak di kau barbi. Kilale kangret Tip daki nyau perempuan kilebe jat ya kowe kalau kumi hadu gua khas sundon naga taka por kalayo pang naga taka jinjia bar kala khas bar kala yang kan kita jinjia ni gina mah de naga gadau naga liang jongi ko forum ru ko magle timlang ibaro naga we ka por ni was ka sorkar ngam laban jer ngam laban thunur hamne ikisen jam ki mele deble henre nilale sipun ki kam naga butaban penpai no ka blok tu kumba ladep survei nadu kesenian cejar kena spa sawu pra readu mentaru ke sorkar game ye gani tede ni gadau ba ni hikum forum ba kum juru ni hikum disem balang nagawe ke por ni da wai gani na sorkar bagan tunbe nomor do kurusam nambar bagi nimla shashu saka do por kadosnen ni yaisha kawai ke jing ruai ke bang ngai baru ni kenma. When do we get creators a way to captivity requires from us a song? And how shall we sing the love song in a strange land? Kinong way in the way ni kin ruai. Kum no ken in ruai. Ya kita ni ruai try hari nong way habang lesha lebe jot labang lesha lebe sebo pala. Tede ni kada ba ni ke tu ni sarkar bagade ba pembei no yo purusam. On tang ban pembei henre. Ma pempai no balo dogi jaka ki puta berdai hok jongkari bar kajai kendreu kejeng kumalong ki porno dia kalau jing dia ke bas kausi
nak pedeng kita bicaka kiba ledek pembek kata phase 1 riu teli kiba bonda bicaka puta jui kilek sepo asam namar dak ko jiti pujonga kidon mai pe riu point 9 square kilometers hoi jumlah banlen kisnong kaside kidon hi kiba bun kiba wan kiba room sepo kiba hapno sepo mekalia haga do jiti pembek put hendai ka longpar ka ege besosi from 36 square kilometers 18.3 kali no Assam 18 square kilometers kawan sport mekalia haba kaku mujiktif juga life way tili kisno ape benda tili kisno layo chem mekalia balai par ke jakapa kadang pun Assam haba pun kisno bawan chem mekalia ke jakal kadon kadeban pun chem mekalia wasa udon kamari gibriu kata ge debas nyofu wasa udon kami gibriu udon kami ke kenteu dene ngene gadau ni ban kriya ke sarkar ba om tamat pembek put Henry ban transfer no mardor yo purusam katkum beladap sorpehi nadu kisnem kibeladap tang badi transfer no kami transfer no pale mela namar pale ba nyingim simkia ya to purusam jumi tia swa bangan pekot ngang don badong kumne ya ke sorkar lada pipilong sisa kita ke badon ke cikit kli naga benta kari bekerja berniu penbek no yo purusam namar wat penlong nantinya yang diperdoa bersenam jemi kebasyong bahasa haki jaka kapo ngangan keren daga basya ontang mengi kita di paiba kebasyong bahasa haki jaka kapo kebalong langkinya ate udisi ulang langkinya USP ulang langkinya magister ulang langkinya namar balai ba kakamram juga DC kakamram juga SP kakamram juga magistrate kadenya kebertaban maintain ya law and order kumno keng di maintain kita kalau en order habatang purusam rumdan te tangga kalau en order rumdan te yo ina kapor SP ke kali ke ucak awang mau wes ai ucak siat ki pulir ucak dong haban be haban mare pan fediap hatu kimlong kita gelang tinga I clearly said that not us only we the civilians but even the DC even the SP even the magistrate also become the victim just because of no proper boundary. Therefore, we urge the government to implement as has been demarcated, as has been survey or re-examine our part of land of Block 1 and Block 2 since 1957-1958. Support dan kecilai pensiau Hau cem sarkar Meghalaya na beritahu berbaik yo podosa kenapa kamu yoi horo surang yo state Meghalaya yoi hado kami empe muyoi yo podosa mobiang sekarang ante nakaliang yo susu he sinong relong jantia di musim musnya kia di musim yang dikikle ya kali yo kejat burung yoi selai cemi cibun sin wa ucim bisa berkamjo wakabel bisa kenal pensemaki penbaik yo podosa kamu yo isnem bulet izin cak hari senong kubun hantam makjau lapangap kudang dijiaten izin do yongki wawa yuso kuba izin do yongki izin maret di mariang yongki kamu ante hari ini kunta hari sene teisari wa hari isnem wawan ini yang ini kayong kudawan boy dia kamu isnem bulet sekarang ante siapa lagi kepo, bukan tu lagi sarkar Meghalaya, kumiyak yoi, ucing kiai, bukan baik, semat yoput, yosam, wasaten, lalu kisah mudah, lalu kan impen dia bukan baik, tu kerpan, juga sarkar Meghalaya, bukan baik nak buat yoput, kenang makam ini kisah dia, kuda dia hari kisah mudah, program mau dia, lihat sen dia, kisah dia apa berdal, dan kisah dia usaha jika penyak yang dikonsumsi yang diperlukan yang makan bodal apa dia berkamjo hamko kamu kenal dua jenam dan bijing dia konsumsi aku mesemru deduk di bijing mesem yogi tekan kante kamu cuci kerelang ciluk bagi konkenro yang konkenro ku apa gerilom dan dia berkamjo apa berinya ke murakowi ku habis sengu pero kenapa dikontrol roh yang ini? Buem, apa pemberi mengatur yang ini? Kenapa orang ini suruh? Kenapa orang ini? Buem dibawa ke JP kopel, kentui, kamu tunjuk yang ini
bodong sorkar upun semaki upun bayo upun usam kenapa ki khot ki ki chnong ki thau wen ki da than boda yo ki ye chong suk chong sai yo ki lai riang yo ki in de su ko sai ni bha kita ki chnong wen khanduli lapangap mukro kamu kram go chungayonga nto man go thau da aura nto ha pa po blomon doktu handai national lapangap coblon doktu da man go thau go jingai takaro kamte kenapa kini chnong yo right kini jincha yo ben jincha yo right ke sorkar asam open semat ke sorkar yo I open bai ipur usam ba chwa po jukut ukun tuile yang si konsil wa open semat ko yang dan holding kamtam kita di chnong em jabora kule dan holding open semat ki open yo ki dan holding kenang beliau dan holding open menteri ni wo wiman sekian di thau yo I em kan kamu to yo I kalau kante kerpari yau siem bak kamju yang sosil yuro kui wa usintia wa pusmat karen untuk bangpo di sen wa play dan hali kanta usintia bi haku lai kita di tan borda kenang yo hi ji ni yo hi de ji nda yo guru yo isai bar kerpari sesin soal songo wa pusmat bi kal yim ji penbai upur sam pusmat le Gilan holding kita, gibru, kue minta ditau, ki mana play gilan holding, ni betul yo ki, yo mumut, deki benar, untuk bampor resen. Kedua ini kita sesin, kubur, ni message ke sorkar, penseman nogo, mumut penbai yo kurusam, rusak teh yo aksate, kenal yo isong suk song sai, hapo kebri, hapo keste yo iura kuri. Nadu usnem kakenai spa, nyoha ba kajala juni kalayo pura ya kajala Meghalaya ndre hatu tamane sampu sau tili kisnem kipa kajala hi kalayo ya kajala jom ndre kasorkal jala jumi kamla ban perbet yo pukusam hape kipai haki deki lai tili kibenta kaba kumbang ilatip napo Dongri Boy napo West Kasian District hapo Jentihan District kidon kini ki jaka isnong ibana ko kapor sa ko kapor ipagba ng sinong jami isa perdik bat isa penduduk siya dudem ha kesorkar jela kata kadai kumbangong habang isang napo Dongri Boy kadai kasinong kabudon siya sa kuatang boy kaway na kisinong kipala cakta hagajin sa pendik hagi sorkal jong ka asam kasinong sa buda kanay kasinong kli muang bat kamay kuli bat kabalakawa kini kisaw kuli kisinong kipa nagoy kapor sa kaway kapor kasorkar jela o kasorkar asam kapasyang menpedik ya kipardok pasam demi kibasyong sa kitang kapur bat habang ipay sa kawis Jantihel District kalampi kadai kas way kadong kasinong kabalasa pendik na kaway kapor sa kaway kapor ha kasakal asam kanay kadai kajing sa menti jong kasakal sila kadami day naman kajing sa menti jong ka ba kasakal asam kaslang ban pendik nakawin kapor sa kapor bat habang ipay bat sa kilum dentia ganon kung kasinang kanduli kung bagiway kinong kren kalapangap bat kamokro nakaliyang jonga nga sumunong bakini kipaday kinong ikmat jong kinikidong kitay kibala sakta asaka hakasokar asam bagi dia berlai ke umat ke isu hapo ke sarkar jela hapo ke state government bagi dia keren malah rakim la bernikan rakim la berperbek hapo ke sarkar jela ba ai ba ke umat kin habra wat sepo dari dia jong itu kata kedai ke pengkuat berpersu namata kinom ikut kinom ikmat namata kido
jom kini kita kita jom ni. Bat masuru kenong, bah kibalasan dan kuliah nadu ukat kenai sepak nyobuar sampo sautli kisem kilasang dan kuliah abike mereka melapat berpikut aduai. Kadai ke kubur kebesai, nama tak serkar jela. Baham orang bersenang berkuliah ke air berkuliah berikut aduai. Berpenbaik no isisnan ya pun sam. Hapo ke jela ke jami. Kenang bagi pekba jom kedong matang ke jami. Kinum cakta asu cak serkar jela. Bat mandi sakmat naso bodong. Bakum keseng ni. Kabadan ni kesini klik. Balon ke serkar jela. Kamla balik ginsa pergi pada abeng hajui bat kita. Bat kanero ko dek kuro ko bisay nam ta serkar jela. Baka day ban penbek no assistant. Bat day ban penbek tang hakpor election. Bat sang ban yekren ban penbek urusan. Senang baka pitba jom bedong matan jemi kin nom lon hapo jela jam. Kita diploman yang pi kepada EP. Apa kelai kita kasih kita benar. Onggi karoi wakapa. Karoi ngai kacu wontok. Jatru wontok operasam. Ndrai cai operasam. Iya apa? Wahapari, wahaptrodi, yau daymo. Ongga apa? Job yang election keluarga. Ongga ira wan rai wan busi ya tourism department the UI wa busi tourism department tilawan kini ki noyalam yoki tourist association of Fair tu ya kendau ya suroki wala iya wala watoya kata development yang pi iki 4% contoh nang chong wala di betul to badala to pro iki pro iki bulu yo ada apa Wahapari, haptrut ni dong yang kini semua. Wahabele, wahapekun, wahapek surat, uyak wahapek ni. Wahapek, kecil kuna yang sokar, kami warak, yang company dua fair nabar jala, dua yi windows bisa, nang yoki yokre, ukar dulu, yang gani ujai dulu, pada kecil muntai, nanti senang dikau, warak yang kerja kepal, uyak sup, usai meri berdui, kamtam, yang dikau dulu, white lantai, Uchong saki, hak chong katha yoki ne district of fair yoki yokregi boila ni soba kamtam hak cement plan of fair onragi chibun cement plan of region dia kamtam henra ila kiisen of fair kam jam situ da dekat kiwi ba ki ha umi suraki uhami suraki yakuni ka hok yoki iya apa iya apa Lagi kecil tidak, macam tu dia kecil hopar, ihapar, haptrodi, yang muda, uyak yang hobi ni, cawan kita keroi kapar yopi, kita development yopi, dua pisau bang, pisau berjumpa ba, haktin paling, kelari tin kasih tin paling pisau yopi, ini, dah kapar betul keroi, ihapar, ihablek. Yang lagi, kamu saya dalam rengkat ke sujud bahaya sedang, rengkat ke nang sedang yang beri kai beru memaya bayang ni. Ihapar, yang ding kamu, apa ikam saya dalam ni surau ni. Ongi pencin ni, ongi pencin ni baik. Menerai nanti ni, lara pipakam, hal hadir ni le, nanta ni le beru. Kayong ni, inangin rambai, wak pencin ni le yang ni, uyai kahok yang ni, yang rambai. Kapan yung mali pagkakasokar yung keluarga, onggi. Kakamu, putih-putih chief minister itu apa? Onggo, do kasokar MDE to Donhi. Harga kejira kumat ke NTP. But, ukarat sama pemantau chief minister amurong yung onggi. Do kasokar MDE to kawanut utama, utembat yung pot uang, warak asam. Kumlay ni, kapina sedang kesuan, merai haitele, kecingkun toy, uyak kecai, wabun lai, kecai sorga rasam, ini tidak kaparhi, untuk kita development, untuk kita jemput, kecingyo anam hi, wabun, ya orang cok sedang, yang sorga rasam, ubru,
Udau perado pasnam yang ini wacong nado cagaro nado wacong ceru cetai cetang ri wai wacong ceru cewes ke hil ki yo ki do ibru dan hi kathau kamu dah pusnya o persen ka forum katne wa kathau babun sa ka asam kesorkan asam datip ko mangkwa ki ibru kakwa ai kathau akalo dia hari kasri Ikublay ka FKGP o ang kadika ka program o pensiya ka sarkar penbayad mo ato ya po usam kamdam ya ka pistu ndray nga ongo I ka sen halang daw pek ngori pi harangkat ki rawa ki sejuk rawa churong bat ki dong churong ki rawa churong ba fer daw pek ngori kamdam ya ka district council bat ka sarkar MD itu wa mhode haini habyo 60% dah 60%. Apa? Saya yang kirol ko yeda. Ikipai pak kamtam ko MC Bora. Untuk man di MLA MC ko sam skim sam suki sam tin sam Q lai kublai semandaya baru kita dalam mikman yongi. Kedepan biwa senai iki ai. Hojin ni biu man di ginau senai senai iki ai go yeda igri kita bro yongi. Dekate biu kolam cipong ketin. Wah, wa kini kisi ngalang yang I ne nado ne kisi wa gawi ku kubora ku kwa wa kerpa da I woro kedong sosong yang ngabri nyau terap nyau sawa ku engkam tanto ini kisi teli Tol Asam Mizoram mi Kipaiba mi Polis Mizoram ikut bercakap ke Asam I Polis Asam siap gigi Tol Kisnagaran mi Kipaiba nagaran mi Polis nagaran Yateligi Iyut ki Asam. Kapag menghaliawan yo Asam la karangan iba iumem yuteli. Nado i pagbalan ng yuteli hado sarkar la ko casting. Kata ko daw kuwi wo yo sarkar jela sarkar ko mek sarkar Asam yo roji. Ko am kam tam to ko yuteli. Nado ini ciketena benten ekublei FPG go palang ini jilang. Mbak Yuruti wa kado dulu uso omi jilang to umanu watia dulu kita nanti kublai sibon kublai ciacarmo ubla gor pulang mi oro masih perang kor beri di bukur lagi kita buang namar kari minum song thai bansengan kari nginong pelawai kublai sibon Hakini samsot li isem hai I kajingam kajingot jong kipat ba Nitip syai ba asgi kastik jongi kabeglia ka share ni boundary bat Asam praspa prabusan kilometer Bakonta bak international border kamelia bak ke Bangladesh ka share ya ka boundary kabare south kilometer hakini isem kebaya makatapok ni isem kipat ba jongi isem jengi hakini kijaka bisa daina kata kadao ni soong ba sai sising yang dangba ni madan ngin pensoko yo pa jong kabri nyo kra panginan kam ban mi biang kenang ba ngila ban yo hok jongi Kong mga tuklar yakini yin kisam jong ki long he long hai kam tam ki minister nei kadai nam kan dai pada kat piui ni piui mga ileran kum no ki soleran kum ki nongelam ki chief minister ki MLA ki officer ya ka yin ka jong pakisa ki kentel ya ka kenro ki jong ki saudang pot om tunai kan reu chopot yano piting yano pipure Balipat ye kinong saksong kinong para do prasam kinong sa border. Lakum ki lang kanya, lakum ki blang ki masi, kam dadan way jengker. Kajing kentur por jong Asam nai, kam dai shu kaba phe kaba solingo. Hamare kajing I yang jam jong pasar jong I, kajing telak, kajing bandut, kajing kauput. Kelas dang dua batai dari wairang bak benar. Kata kena Yosnam siaga kendai pak Subway. Deh hamni bak iki buruk isang bak Asam kepersyang bak lihat don bawah dia kejelam melia. Deh hamni bak Asam kasayola bak kasayi kejinjam tu sarkar bak kesang yang continue tak hidup isi. Kini kasih bak upat kasih benar. Uang bak ada kasih ke bas ngausi tam. Bak kasi yambri
jong ki khasi pna bat kani kaja house nam siajar hendai spa sanpue habang ka asam lembaga notification kabadai ka TE/R/31/50/149 ka permit kimsan yang kani ka notification baka kani jenda ya ki jaga khasi kabadai kalbang nang pulup dollarship sablakwan nang ta sibentai garai nong tung thawang block 2 ban ai sya kata bagi thau thuma ka United Qatar and Miguel Hills kabrik Karbi Anglong district nang do nang ni bangat sangi ka sokar asam ban sim ban kini jubor jenda ban penhak yang jaga jogi kasi syati capo asam KFP tat hadu mata kaya ramba bakong kani kajaga kajongi batpen phai nuo piang syangi how to sem kay kabaja bakong si tam kalong kadong kajinga chi kajinga linga ya kajing syak kani jenda jong kini ka asli jaga batpen hap cek asam kila mi kibril na siya ban mi ban persya kade hang tu bak asam nikong du kalakyan ya sangat kisamla ba di gitu gitan yang bab hitip yang ada bakadan hak cinta armut na preng jonggi ki bom ki pen sada ki tak kado kindak khlak hapo police custody hapo Nagau district hapo Nagau ka hapo asal kecinta kau susu pada preng kita layut pak komisen tip pak komisen lapsu komisen labin su ki kumulakaran di kinulakan dari syahmat kilong kila patay yang tak jinja misuho syai pak jinja jing syak lihat dompor diberi besar sepasang kidangnya jam man kasih kisang arjingret mensim kipaiba kijongi sapok kabodar kasorkar jungi kasotunat maladadan kinu kijinge hang the ki poda kadang jinge siap jinge april kakamram kajong kasalkar Meghalaya kada ithek tam ki sign but they review ya ka MOU lane ka sumoto olane ya saresko kimdon ni ibanle kada yu karasan nang the ukontur pun ontang bokuntur pun ulut ya lagi kiar upan kam de ki usiat pek ya kibril ki jongi history kamnan nang gini khasan kata usam mencoba haki ada sipo sawat coba kibril ka penyap kesiap pek hapo lampi bat ka kentur pun bat kesiap kibril jongi kasorka Meghalaya jar kejini jong kasorka asam jong kibril usaha hadam hapo border lembok ki pulet jongi kajar dia usam azar arpo mokro kisang kentur bapri kibril jongi banyada ya kalau beri bat kalin kala jong kimi hande hantaru hande mo ki penkelon yapian dena kane kadau pakai FSP kasami ban kren paiba ban so thu ni paiba bat penyo so sa katendong skor jong sarkar bakut wat ang bak FSP ka krem won lane ka krem penken mau ndai mental likely meeting nga pengak pada sek ginang perhak sinjam ki bahe nang isma sarkar keno kaya kai bak kajingem jong pai udong song ni ki parado prasam ki basa boda niang labiang telabiang nang seng pandai no mador yaru pun sa habide bak international border bat khantam jong state border hapne ke Meghalaya bak asam yin kwa shu bagi mensim brio kindang du mengitip papili ke sorkar bak hauput balau pai udong song jadi umat panyen ke asam di tang suai kan simpiang ni kijiem jongki penkan ya ki pulit bhara sate sapo ki border ke FPC kong ai mudo usam masyam di border yo kemensim ke basnai Onde tangko kajing tho kajong pi hapok ki manifesto shua collection
Kajing pin pos ni ko jompi yo pai pala ko melakran gi dalam cakbat. Mansum mundur. Bagi insabek pagi sabiang gi lagi put mereka lotang kajing pin pos ni ki. Kenyo kini baro. Labiang sorka. Lakatas nem biladan mentah. Lajan Arthur. Wat nung pembecu kadang election lajan nem mentah. Wat sedang banyak election halau kaburan isu. Sayu kulam kabuar kada nabi. Penengkam hak kulam patsim lo i jaka begila saat ni. Ai lat ponong rep jongi. Ubarep cikitan boda. Unyo belet rep suk siakelin tha jongki. But onda wan paye ai utia da kajing kermen. Ai baki skelung kena ki basa sigi boda inyo belet sigi sul bikin la ban puli benang ban start. Ai ki samna nang ba ki basa pro ki boda. Kin tho yang alawai ki pernai. Om chu bikin tho ia ka kerteng jongki hapo halor udeng pna. Ai bikin long tuwe ki basa sa boda. Kin suk kemensian. Kau kupau mi lain, baru kau mi lain. KFKJP kau sarkar MBA, penbaiknya mador, yau pun usam. Ai pun usam ulang dah ulum, ladai dah kawak, ladai dah mau pun. Hendak omsu, ba undai, dah kesnam, ba dah jengli kesnam, jom di parado, parasnam di jongi. Ngasman kerajaan Simon. Hakoi Pak Kejilang Kublai Simon Kublai Sihajaro Mesir Jelang Mesir Jelang Mesir Jelang Islam Jadun Reo Islam dari Ibrahim